Ato na po na panghatag, tag 100 pesos. Kung kinsay makatagaan, tagaan di ka 100, basta makatagaan ka. For 100 pesos. Tara, 100 pesos. Unsay meaning sa VIP? Very interested person. Ay, happy gid boss, happy gid boss. Happy gid boss. Ayo, salamat kayo sa. Sunod na pod boss. Salamat sa. Thank you. Oh, daray mga batanon, chill ra kayo. Eh. Na ako'y patagaan ninyo. Tagaan na to og 100. Ang makatagaan tagaan og 100. Karon. Unsay meaning sa VIP? Hilom lang ha. Ang sunod na pangutanon. Wala ka? Ikaw. Doon lang kayo, makainom-dum mo anak. Sunod, ikaw Brad, pila. Wala. Sige, sabay mo ha. Very important person. Yay! Hala, naluho siya. Sorry kay. May bawon ta siya. Hala. Naluhuyan yan, naluho siya. Yay! Karon, kinsa may ganahan mo snack. Yay! Lingaw ay. Thank you, thank you. Okay, 100 sa makatagan. 78 minus 33. 28 minus 40. 40. Mali. Ikaw, boss. 78 minus 33. Okay, time's up. Imo ha. Pila? 35. 35. Higher, lower? Higher. Higher. Usa pa, boss. Sige, boss. Higher. Sa 35. Okay, wala na. Oh, 37. 30. Sunod. Thank you. Brad, thank you, Brad. Brad, thank you. Thank you sa pag-apil. Okay. Tagaan ta mo 100 basta mataganan ni ninyo. Okay. 66 plus 31. Okay na. Ipanda mo 1. Ilay mo ha? 97 gino. Correct. Hala, bright pa 97. Thank you, Kuya Awa, bata bright tayo. Okay, pang snack ninyo. Tagayin mo mga amiga. Thank you. Okay. Peace bomb. Yay! Kuya Awa, bright tayo mga bata. Bye-bye. Ikaw mag-jogging, snack mo ha. Bye-bye.